YouTube and Kennedy Japan Junior on Facebook. Abusia, Yejina the land minister, Yura Kofi Amabua. At the beginning, Abraham Mahama Shah say Oba no Oba Bedigana mine so January 7th, 2025. Yura Kofi Amabua wa betna Sabio TV ni radio anima o soon say Galamsey site ya wo Ghana nyina no yewura a ye freno chama wuntumi ena ne nsa ehya kire papa ino soon say MPP aban aban fun so watumi atenase ama chama wuntumi asay Ghana ye forest reserve nyina na abusia kasa ni ntwede mu enam weso ema ye de chama wuntumi akoyoko a ena me no kasai chama wuntumi ye twe na bo so chama wuntumi ye chine kotumu na otwemienu eno achi ye san chi no to mu another 3 days ena me no kasai ochina chama wuntumi ebesan akọ court biem na asemba akwana Ghana fo nyina bisa ne se Musa chama wuntumi na ye Galamsey dila ono na o say Ghana man yensuo dia adenti a ya chi papa wo ya tuma still yensuo ene yensase no enipa eguso a omo say no caution we suspended caution a NDC for ema ho answer up to now na yenyina beka ya John Mahama esam build tax force bia ye frene nangmo nangmo no ejina homa ejina homa National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat ye frene nammo na sana mo we omani asojafo ene ye adwuma enti nammo we tax force bi omo control against Galamsey na ye nyina ye wo ha ena another taxer na the IGP of Ghana yewura tetebi no mohu eteye the report koma yoko say yenhwe NDC for mpanyimfo mienu bi omo asem emu because omo say nyama omo ye Galamsey meka Yosef Yamin ena abanga enkope mene yante sa asem no eho asem biem enam say Joseph Yami Babontin ebema John Mahama warning says wan hweye na ordinasem ba ne so a ensem a ode begu form no NDC aban no ebe sheki atete enam sa warning we ya Joseph Yami di ba ye no ntino sa case no eso atwa obia ente ho asem yenko yanim enra the National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat from 9 months na omo se omo ko go so akwakoye operation bi na omo se omo nam go so kwan no so from go so kwan no so eko broni krom no e na omo hu se excavators akesie bi ewo kwan nchen ho a te se omudi asase no gidi eba asa no na amofo no stop ho ebo wura mu ho ekohwe adwuma kora na omo ekoso ho according to sources no mo call ye no na eye Burkina Bay fo a NDC fo mpanyimfo bi akofo omo a omo edi Galamsey kese ewo sabio broni krom forest ho na omo si omo wura mu ho no omo hu se sankrofo wei omo wo ka baako ana omo apaki gu ho omo kita pistol mienu how any magazine and 21 rounds of 9mm ammunition. Now almost kita phones makuma 12. And omokita black bag be a sika ne wom about 11,000 Ghana cedis. Abusia enun entwam wo ho na almost sanso kita pickup the luxury offend saying a pickup. Now assemble si and say soldier for we di omo ye manyo so omo be ye omo adwuma echi san krofo we ya na omo ye Galamsey ewo ye nwura mu a sabio asoldier for ekopie so die na si ye
Yachi nkrofo we no. Yewo hwa na NDC MPB aba mining side ho say. Efene Ebenezer Alexander Ebenezer Kwaku Ado a oye MP. Ewo Asutifi North. Aba wura mu ho say asojafo no nyae sabio garamse yesene ma omonko. Omokaya osi omunya omonko. Omoni omotwen so wura mu ho asojafo na ante ase e decide say sa na tie dia yemfa garamse yesene enko the nearest police station na yenko yeden yenko yentoto ye wo ho yedi nkrofo ikoduru ho a na ampina tumi agi key na free sojafo no nsam handcuff ni key no wa Jeffrey sojafo no nsam akwa be garamse yesene se omonko ye twena jama omonko da bi entumi omonko ade ehu ya ne se enipa mako 600 our community ho atu ababeshe police station ho a omokita asekan abo ajan ani ntuo se sojafo na nyai mankrofo na nkwa de beto omo ho nye miya be ma it took a chief zongo chief bi ene de ono nko a ono ankasa the private car ebeji sojafo we enkwa efiri sa 600 youth around the community no omo ba ye no omo nsam nyesa enka ye kuma sojafo no wo ho ni nyina ne se adentia sa garamse site no ye NDC MP ye friend Kwaku Ebenezer ne dia Kwaku Ebenezer Ado ne dia enti so far say ye no ne campaign ne ye friend say ne mining site ne dia na ban ne wo ho aban papa na aba enti ne wo so omunyai na omunye den omunse Ghana asase abusua sa asem we eya asem kese pa say ene mining community youth etimi solid tia tax force to aban no so se wate say yenye de yemfa nkuntia yaram say now there yembo wura fie ene oman hene Kwaku Dawro etna ase ene na badwaefo ene omo discuss about this event very 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 serious people say yentie na mo hu say said the NDC for etimi ekata wona ni penti black Ghana penti Ghana black say gadam say ekosu bia na nye chama wuntumi a na MPP ni bi entene sa na pese wo ankasa wuntie ensem a ekoso enra Saturday we yetwa mi ewo obroni krom concerning gadam say a said ye kire no Collins Dauda any the MP for Asitufi Kwaku Ebenezer Ado no ono omo amienu we ena hye akira omo pushing crofo we say omo eye dey omo ne sojafo no nko yenko tie nkyerkyere mu emra sesia videos na echo round na galamsey issue no sojama wutumi ohun enne to de bia mbisa say ede na chema wutumi dia yi nipa so hwe endra Erasmus Saridonko Extra. Now we were shown extensively with details. Say soldier for Omoye Juma under National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat 2009 months no. They almost omonkwa hafo enkoye Juma oho. Na almost omonam kwemu omoko he base on better ye Juma no. Go also any fidim into wine the tiadi neti. Go also any fidim ekwan so. Yesi be bi obroni krum. And omuhu say illegal mining operations be air coso. And sana, hey, I don't go. Monsosumu yebio, the Cassia Peli and Yasam, yes in the panye. Eighteen, Amonam Quaso Moko, no mudu Bronicum Hono. And omuhu say illegal mining activity be air coso. And omoko she, so therefore come in the pedu, so therefore do you crack you. Ena omode ekọ ho omokoche emerante ni bi ebi ebokna base ene bi e Ghanaians ekura tuo ni ma bi no mochi omo e de omo call police station omo ho a na se wura bi aba se efre no o se efre no honorable Ebenezer Kwaku Ado oya MP West TV North na namba ni ene sen ya MP for TV South
ɛyɛ Collins Alda ɛna asoma no so me kan kyerɛ say omunya mmerante o ma kyerɛ mo na mo say yenya mo so say aha yɛ ne mpɛso aso ɔmpɛ kra so behu say ɔmo de handcuff agu mmerante no sɛ omunyi handcuff no omunyi omunyina mo nkɔ ɛna soldier force ɔmo stand on the ground say there be before some bomb any ent no na Ebenezer Kwakuado no mobilize tax e dia ba ho e bi e Burkina base e bi yesusu e Ghana for almost say e mmerante be 600. Wow. Yes, police for the enforcement, regional enforcement by police for be dunum still they couldn't contain them. Nine must pick up say the coin no almost say ni nyina yes is go chief bi and e dey car buy ya odi be smuggler omo edi omo efiri ho na me the video no extra no page asebre wo hwe soldier fo ekura tuo o minor state na somo mo se omo nkoya adwuma enko fight galamsey na enipa take soldier fo no hostage Emma omo de police soldier fo ni omo the police reinforcement by you and I make 15 and the police reinforcement by they couldn't contain the situation enti SSA soldier fo na akọ ekobo Ghana sa asen ban no ye smuggle womo na afedi e bom mo ho ban ekurokuruma tuo yes is zongo hini bi ana maka no you go that's we go no ha dey ama for hanso muni ha ana omudi omo eden shaka mu na that's we wo hwe soja fo ekuratu na ni pepa o masu e wo line mu de kwa na omo so ebubefu a akalan mo me hwe video no na se ebubefu a ha dwen etora Collins Alda any Ebenezer Kwakuado no NDC MPs minu and weekend omudi sa insimhunu no ewo goso onum goso ni hwidiem kwan se baby ebruni krum mewa bruni krum hono mukodi sa adwuma no na asefem ahweho say and ti wonyina na me say we ekoso yi minim for a fact say nothing will happen. Nothing will happen. Enti akalan mo fa video no emra soldier phone video no emra ahanteni enti manten de guo no to de hwe soldier phone no ebeba on police for she bulletproof any helmet yebo soldier phone no ban car kro mo de eba no say vandalize car ni nyina access ni nyina enti soldier phone he soldier phone na ase ayi prisoners Most American in Mexico, so more exchange prisoners. Soldier for the Amubu, no one Ujani. And way, soldier knee, I assume Coco Galamsino. No, and now, yeah, Papa Masum, I vandalize your car, any idea now, Ora Collins Alda. Oh, yeah, MP, NDC MP, the same Collins Alda, no. Any amount of $200 million. So fan could see Diana, Basano, no, Mahama so Jano. Any Kwakuado, and medical Kwakuado ni phony, and mamma, mommy and fantasum, na a month for a home, we are mommy and fantasum. See Ghana, a memuno, baby, Ghana, a baby duni. Say, ene, it's me take soja for hostage. Emma omoka edemu mobokeke na soja ni we ebe de ne watimi anya kuduro akwa kokko galamsey bi ewo ba bi bio ahun ne ekoso e na press for ni jeja akwa na omo bro fa press for ni ma bro no omo bro mo eno bi antimi nka hwe enti sa akwa ya ono gina hwe okobro obi no enti press for mo ntimi nchi da sebre soja ni kura no ye mo ara seke ma o si police ni what I say na we NDC ni ebewie ni abebo wuntumi sombo se wuntumi na illegal mining na no ti ache no na yama ni bail conditioner oye hwhwia enyiyi enti video no na mede akere mo no na picture na zo fa meto so odi MP ni picture na beto so sai kwa me je sineti machine echi no izo ada but on the share black no asa chenchina different pattern asa chenchina we nom and the campaigns of Galamsey na on the share black no oni soja phone asa chenchina sa asere wan su we dey asere wa yo butunu ba ko nti ono be ba kwa na akọ yese yempamo
ifo ne picture nkasa wo fa ne picture se nanim wo no ha we onie nti MP we ne friend no as chief of MP no ne friend Ebenezer Kwakuado jono no se Colenzada the boss asuma no na suma no se omra no me kan tom se omunyai boys no mo okay Kwaku sa constituency no Colenzada constituency Ezo ne ho ya chief south no Colenzada constituency as adan one mu ama Osman Akola the boy MP ono so de adjoin constituency enti no one wo baaye no eno mobilize nipa ba 600 no yeah. In fact, MP no, according to report no, MP no eko shim a handcuff the keys no. Every boys the my boys mu maybe. Wow. If that any boy any nipa say or the tax. I for the tax. Obi a tax ah. E gas obi a tag ah just oba no. Okuta kaja okuta bi ha. Ebe okuta kontiba, okuta brantai, okuta pentoa, sangofo no. Member of parliament. Another member of parliament called that asman say Kofa Udifo say omunkoto nse sojafo a President Mahama eso munko ekodijwa no munkoto so bosa monye nkofo ya che wo mu no nkofo e baaye no we na fam campaigns no ba ko body range rover ne baaye ba ko so de RAV4 and e baaye and ye sisi cars na ne ya che wo mu olu say omu release cars no kana say I'm forced to warm. I didn't have a car key. I'm not double call. Should the police station or first can lucky woman. Omuko Papano MP Kwakuado no. LJ would do follow call say. So police holding him. New Crawford MP on Bashi police station. Convention so. Member of Parliament. Na mobo so wo hwe soja fu sei na obi ade tatu nko kunya sa ye be bom and the fact Kwaku anye se ko muntime nko nyo mu hu na ro ka so be sani tu agudu mu mu aye o meta pu nipa 5 obi anti nipa se send ro mu di tu hwe mu a o mu kun be 50 what I say but enye no nko ko ye mu yese ya one day mo say the list of provocations na soja ni no okum civilian and I propose this side of me dey o mu nko bi emwa na wey any year canon any last year ka say o mo ni biabo je so mbodua no say abamu ni pa bia wo be galamse abamu ni pa bia wo be di galamse sika abamu ni pa bia be so bi kwa galamse na obenya ano akase chema wo bi die e akopo so tia wo ka nyame a wo su e so ni udi say so higher grade as you so how yeah okay hey well could jami aduma etene and is a third right nyambo etene fourth so we to be court we dey expect some drama nyambo etene me expect drama be from mine on be say ma bibia ba ya be ka chema won to me asem me wa asem fu and me kwalisem say asi obi e kasa abanko nko da mu yi dabi omo kan ho hwen so look Robert so Collins Dauda papa no aya me di ho ya wa se baby a ne nyanya madu no ya be forgetting baby a ne fi adu ene obra ma bo to say obechi papa ne din bia na tutu asa bata ko busa tombu adu obechi Collins Dauda din fi se me goron fi se me fra se di politics e ya bia tutu obechi Collins Dauda din aba news ma na wa kunipa ya wa me ya kokunipa wa me ya ko bonkrofo wa me ya yesi enu nko a wa mo a ya cars na ba kwa ya ji no ana echi wo mo no ba kwa Colenzada kumu ni ofi Burkina Faso Burkina Bay en wa han mu wose Ghana asase Colenzada kumu ni ntino wose nyai no well set ya ye hwe ewia se ohwe me da bia meka se NDC ye party ba ko se nye NPP ne ye main opposition party to NDC o ma we nka ahia sen because me dey bia me busam ho say NDC for no wo ne bonsam ekwa awe some person bo abonsam say Ghana na because mo wa ban mu na mo aban ne say o kon galamse fi say mo no galamse no na mo dey bo na ado dan kokufu ado eni MPP fo achi say wo mo na ese Ghana nsuo ni enkwaye ni ekokofu entimi na ba betumi atu ase enne nyame say okay Ghana fo nyam na meka say o betumi na wo ntimi mo amomra na mo ambewu so betumi atu galamse no ana so ntimi atu galamse na se enye mo ba ye ena nkwaye no a mo say
MVP for say no na na betumi ahweso yi no mo gang wuji cheche mo gang ana we kwaji kwayi we na we kwaji kwayi na mgu na mo yadwuma na nka ya o memu ma president mi kase yamin any abanga e galam say yoko for nkofo mo ni mi so mo question yamin se munim na mo di nsem funi nkwase asem obeme so a e kwan mo fa so a mo win election no mbehunu eno anu besine yamin asem yen kan yetimi suma soja for ni apresifo wo mo kodu a constituency chairman say massa mi area ha muntimi amko regional minister no regional chairman na the MP eno di animu neso pamo mo keku yanko di pamo bu wo mo prepare wo mo na NDC we ni aba nyina woni munwuma akwaku ado no ayi ene ekondada eto asemfoforo na aba ye hwe kwan a obefa so abetwaje ye ma ye ni mu ase because onu say osina no ya yami die ba woje wo na no awu MP die ba woje wo eti ira Mahama asemfoforo na aba ye hwe kwan a obefa so abetwaje ye ma ye ni mu ase wo weni eti ye nim say obetwa jump pepe mo kan ho fio MP for a win what two galam say you are notorious man ikromo hine ahimfu kura twa na so Mahama bona ba so me say parliament security and intelligence committee no or vice chair and then abanga enam ho yami nam ho NDC regional chairman in fact MC your war oda yesu two galam say no betwa enya no nko a ekọ Eastern region say kona ko NDC fo a ena ama NDC fo ye emboldened to the extent say NDC MP na we yira Mahama ontimi nya na hwe na me ba mo ba bem from ankasa first year we no NDC policy say ombetu ya obi e ka bi mu ntie ombetu o kan mu waku asaba ko hwa sie nyina ya dwen so mpo ma so commander doda soja ni penyina oda na bosa no so mu se ni nuane amakofibua sir yes kanobua okay amakofibua nuane no see it's family and friends no amakofibua nuane ketwa no with the family and friends I see amakofibua minister of lands and natural resources and there was an additional responsibility minister for environment all what committee is that task force no didn't atwa no all didn't atwa no me wan ko force wa accuse all no minister ne say galamse no so galamse site me say MPP MPP and na kufu ado ati committee bi ene kedi ba kwa no se ka saroti da ko bi eso no so a abranko won relate no mpa ka se be see ha no the NDC for be Ghana no Ghana for ye ho say ya set different standards ama MPP ya set different standards ama NDC yet we expect the same output to the extent say MPP ni enya 80/100 da ya maitima ni D NDC ni nya 35 yes B+. Baby ya Ghana ya wono no well ko baby I see soldier for the me say soldier for enene omukura tuo na amayi shomu na ntamu tisenia ekura tuo ayeme kama akọ obi fi private cars na Range Rover ne RAV4 no omu eye search atuo mu nya asem ketwa omu nya about 24 rounds of ammunition yes to and hu pa ensoja me say ya hwe ya sabia mampani Mahama ede no akobo Burkina Faso president here the owners of Ghana they are back and the conscience of the nations address this issue who are they and those who call themselves the conscience of the nations and eya sefam say na edi o my Ghana e fa so na chema untumi naja ye say omama hu ehi je ya pani ategun ochina untumi be kokotu ochina untumi be kokotu ya ni ategun so abuja chane so am say ba ora Mahama say bo say ono de oba ban mu a galamsey campaigns for no ena obetu omo so sa anopai
me who a very interesting video of Honorable Collins Dauda. Na ohwe video no MPP ni a orebe ho so be fa ne saa. Say NPP wa ban mu no. Collins Dauda say ode entro ekwaje transformer kese e wo MPP aban mu. E de koma baby enen tokwa si so mu mfantu galamsey. Na transformer no okwaji wo Dr. Maltupoku Prempenchen. Ore transformer no kodu STF ho no. Say ECG4 ebe install transformer no. ECG4 no can say transformer e die and say ekura na say because transformer no said the so ne the capacity no. Nti regional office omo can say asunya no kura ye regional capital kakrakasa no. They don't use that type of transformer. So omo nko install it. Into no happen crofo install transformer no. And the reason to the kwaje sa transformer no say na ode koboa momu de galamsey. But the question will be a baby son say what due diligence the course so after say Collins Dauda requested transformer no from Dr. Maltupoku Prempen womo ede ema no. Asem say be akala say video na ready a mama yenkobo ye bo wi a na yama ora Patrick Ewoku akwaba na ye de atraso e de afiro nti video na ready a mo de mama ye mo betimi kra bo afiro na me so menye ba ko mienu mi nse bi wa na ye hwa de en o hwa video na wa be hu abrea me pese make cancel bi because I ne hadwen pa enti some video na ikado mo me wi na ye bo wi a mama ora Patrick Ewoku akaba na ye fa hwe video no abani ma ti me just the ro na bia boko de ora de de nkwa che ye de nyankopon ase nyankopon ase ma wuntumi na yes ora de so omo no boy na me ka say eso no na galamsey ram ka so ne eso galamsey kin so no na ese Ghana ha nyina galamsey aye tu nyina but ene from abo amakoko to ada ho say yehu say NDC ewa banmu say ahafoni ne portable nyina demonstration yekosu ayi galamsey yekosu nyina no yehu eni pete say yewura Mahama she bo say ono de oba enye mrante na ya bo mu paso mu ko ye djuma no obechi omo sika no ma ho den eta galamsey fo na chino nyame cha de na ni fidi achi wansan we de kase pa we de yewura Mahama ni fidi achi wansan nti no Ghana fo nyina ehwe do de wansan be o de ase enne anopa yi mitie Mustafa enne omunkrofo ni bi teso mu kasakra yewura Collins Dauda mo person be boni dabi e won na MPB na Ghana time ko dum pempen so say sa sojafo ayo madwuma MP NDC MP etim ko stop asojafo e ma maburu de mo sakeke sojafo hey wow okay enti mo maybe nya transformer se kwonu kwana galamsey ni wama ka transformer na o ka be sukuro no Safa not funny, you didn't hear tough. Ghana for Moshe DNE television, a heavy, a tough. Maybe Elema was so for me. Muslim Babia, now so much, now with Yama Hobo. Namu, we are not tell Tamu. Oh, Shabo, some more to the same as ever Gani. Say, Obu alliances are making my Jeffrey in summer. While last I can get Nadamusa Boy. China want to take it away. A market into a Yana Kababa here. Because the man Cassia power. Cassia power, the super. The whole Africa. Money company are soon to go to Cassia power. Any you want. Now, 7 here. 7 was a penny fair. Some more killing a bit magic. Mining company be sent me. I'm the MP. Can anyone have about what yet? We didn't say a year. I wish I for now. So, no, we have tomorrow. Now, can you with the young one? One more a year. Machine for me. Now, those one so it's not transform and swarm.
enti e wo mo anwumre ndo se kanya no ahoma we no na titita na wo so for de ba kiani so ko na aden titita na so muta etida na muta foto ngwa mame no opposition no ena karimu no etita ya ni musa awo onya na ba bi ko no o mo twa ya etitida no mo twa foto no mo de amame ena mde ko gina minister ai oboku prempe na po ona we minister for energy na po bi ko pese hye asemo wo hwenu transformer na ho ne sa tuma transformer so na me fan ko support minister galamse enti na na yihia transformer se kro no kwa na ai galamse ni wono ma ka transformer na wo ka be so kro no me ko je transformer ka se mienu ena mde ka ka wo so fo me ji ba ya no so no wini baby am ko si no me ko si transformer baby obi galamse baby o mo ya mbo baby machine ko na mde transformer no ko si ye abu shafo obi o ye si no on pese ni pa na ba ye aduma semen pese aduma na ko sa kan de transformer na ba ko ni bibi transformer ye be se mi ana bu si ka si ye transformer na ba du ye no na obi akodi nkonkon ta kire sunya na fo se transformer na ambe jinkro na ambe di transformer kakaka sa ko se sia rom so kwa transformer na kese won e bu 700 kg ya che so ke obi awo na ko na so sai e dey transformer kese se ko obi akodi nkonkon sa se e galaxy tina me ye me dey transformer ko na galaxy mi am ye bi e na so ya bi mi am chaka am ya ye ya na bo ba me ye transformer na obi ewe ya no pesa ade ne sei nye ni ye no ope ene every before na o ma say ade ni akotun ade na wi no o pesa o mo dan na aye se me e na me makofa chan afo aba na chan me kanade minim chan afo bibia na da muso am de license mo minim ko bibia na me nya ban na okupa pesa me chance ye say na chame obi am opposition no opposition no every before chamani every before the make court if you watch it edu ba bi no me court guada na ma court brada na ma court biara na ma court yawada efiada every day me report na papa cho the same by the papa mo tsam in a week here. Who is national team now? And the boss are so when 2 days ago. 3 days the baby have a court. Now what you be out? Yeah, me open Kandapa. Kandapa the Sram. Me and my shepherd daddy. Let's say you about you. To call to the baby, woman called Dako, Mukono Dako in a week. Say, never be out. Kandapa can tell. Now, what you know? Okay, akala me da say obetimi I think important part no aba enti opani a yehuni honorable Collins Dauda na utie tape ni ya o say okotwa entro e kire na po ekwaje transformer ne capacity 700 kVA mienu edikosi ekura na say na ne ntu okwaje ene say odiko edi galamsey from manya power e dey galamsey enya electricity dey galamsey nti obi ko boss nyan fo amane say transformer na ediko ekura na se no ye hia so transformer ne wo ho nti sunyane ECD4 kan say omo me install transformer no ti ono abo pa ne botum sika e bo pa ne install transformer de ma galamsey for no say e galamsey nti e na ono Collins Dauda e yes age transformer no e de ko ho etutum say oye we aiding and abetting to say oyobia galamsey no o searchly na me obi be bisa say why ne Collins Dauda ena why enso so ne abrantia ne podi edi card ni phone ba ko e de akere mo na galamsey na e koso no ye gya ho na ewe ka che ma ntumi asem ma me fa omonfo ni enma na fa to so mo nyina ya NDC MPs Collins Dauda de oye senior MP mo fa epo no de no ento so na yehwe shama ona boy ku me the video mi nu extra shama ohu shama western region shama pono so ni o I will say apra do me catch no baby apra no
adwan ne po no e wo Shama constituency wow wo se wow enti Shama e po no anim ho nyina na aye sa no Johanna Galamsey nsuo no adwan ne po no I'm telling you wow wo se wow oh so ho adwuru enti Shama minim se po de ode ne ho asa Galamsey fra no e agobopum enti da bia Galamsey no ensuo no ebopo ni mu no eno na wo hwe no Nero yes Nyankopon ma ye dukunkun hu ya ko ehu awi na yesi kontombre nyina sana ne makru banche ebi wo Onzo ho aduru yes nti see defense na wo no nti no ye ka no ene yo Mahama ebresu ihwane epo o mezaku epo na ebo asoche no nti Nero asofo a omujijina mu authority abai na e wo ho what are they doing today Nero sa asofo no eno mo ye den ayo yenim enti me ba chowa fefa MPs ni mienu ni phone ni bra boss ene na kola Galamsey de omutu say we video no line ye de atum ahanti Shama ho ani so on say empoano me say so on say empoano indi on beti me konya eno mo buso mo koyi yesi enam obeyi afiri me bia tsese bia no enam no makri no omo tena ne nkasa enim ho pa no pa yiti no ne nkasa nti ene ne fen no It's we are not safe. No. I feel like I'm doing it. But the pepper fish in it. Are you and there? Say, if baby, Galamsey. No, I don't ask them. It's and then the castle. I would say, according to Kwame Nkrumah University of Science and Technology for research on Moyeno, as a honor. Namono etatnapa ti me da say mo fa MP nemra we Shama na me di akire we Shama anti we ni asutifi north MP no eni efe no Ebenezer Kwakuado ti we na endraw this 600 tax e ko attack ma asoja fo no na fa senior man bra senior man lila oni born on 13 February 1957 nti Ghana nya fa hudia na e wo no nti se papa yi wa yi Mr. Oku efi se me ba me ni fi am yes me ba politics anytime ya papa yi din baba bia na ya tutura asem anytime bia beti ora Collins out the din bia no na ya tutura asem se pa ade papa bia ba unti ni din wo ho da obeti ni din bia na ya tutura asem nti ono ene ese oye campaign na otechiri a osoma abrante no edne koy me da say afima mitie rap Patrick Ewoku mamitie no Nero official mamitie a ayi me hu say Professor Meboti Buadi e bisa me say o hu say canoes bi ACC so then no mo confession na prof omo ko yina mabo omo confession no omo ko fashion aba me yare omo ko fashion aba he say en kontombre mercury room banche mercury room ankare nema ena fashion so mercury room ti he say awudi yes awudi mercury kwan Mr. Oku mamitio Nero I mention my constituency Kakwe Central me Council of Elders ne Petro for you me MP honorable Patrick Boama the executives coordinators and the polling station for you and the party adofo you na me na Nero yembe etia ye nyanchane bebe Nero since Saturday as an incident we see here comes and you want to me nyame na ekasa no and na chema want to me ni nyame and ekasa no because Ghana had here NDC for kanyama ubo chema want to me dia synonymous to na Galamsey ugo go ne dia na Galamsey na eba not knowing say na ni nyina ye na adakra na they know what they were doing. So Bekaya and Yinam, there was an incident in say NDC financier B Echo Fan Crofo Efri Togo any ade Mumba be to Emma or Hinibikra who ever movie.
ewo nyinam police station ho nti say na ekwo no mo eku etia bandada ano mutim kra kadom se so mbuzo yiwura kufuado dubli house you to galamse no yes say na galamse bonsa mankasa ho ene de nyamia me ehunu o ti ase na video ya wi di kire yen a onu ankasa etimi gitum se odin pro ene na da akode transformer ebetimi asabu sunyaman nyina edi ko magalamse fu so mo fantu o se galamse nti ana mkoje transformer no o se senye galamse na anka transformer dada no ebeso kru ni nyina ba galamse ni nti enso to koje akasi miinu 700 kV miinu nti daru say appeal confession we any enne ni akwakosi a o ka se bi yira cross dada yina yenyi ni atini di wa mayo se mu a it always has to do with basa o ka se no ni ni bi ase no fasi bia na ba ayi odin ko tene pass no kuni pa de bia o ka se odin ko tene pass ni adi nti chese yira cross dada ni din ankasa wo gana mayo se mu no always has to do with to trust him and ni maboni na omu wia no mo pobi e de aso ano chema wuntumi na nanim just because ono de oba TV so e de go da beti eno tingana galamse nyina chema wuntumi but yin nyina so nim say over 2 years ni chema wuntumi enkutu go do ba bia 2 years from 2022 over 2 years ni chema wuntumi onko sat bia enkutu go na so otai inti enne atete de chema wuntumi fam na sana mu ye we nyina no na yi records dauda ena so even to the extent say a soldier for almost the tear galamse omu yo madwuma no ya suma MP obi onu team rachi badam in fact that room ayakwa say MPs no the name honorable they say check bin man sana dia mo what they say they say the name honorable say check binum and sana say dinamo because we emrashi bedwani wo na mo hwemra no na security agencies are enforce the laws ama laws na ya adwuma na atimi akoba say security agencies de wo mra na wa hye no ya adwuma ukona so san leading pa over 600 ado makwako atake a soldier for mo ya adwuma apa cars ahwehwe atake a whole police station as a lawmaker we aye nim guase we ya better 1 week ni na ma se be for mi no ma se o mo ba ku bi na se be o cancer mfu why asante boating what they say me nyati na so am the way so MP we yatimi abaye MP such a character and na so MP only tax na Ghana for ye kasensem we nyina say mama ye ni na ho na NDC for o ma kwati so o ma ho se kaje je kronfo no emra o pa o tuboto no sa awio no na tuboto enese mo hu say galamse ye ekoso an yensu esei ana ye dwani ye dikura no ehu ebata ho no Nero over the weekend me kwa ye bi wo achema kroso na me bam na mkwa na muze kontomre ile asene akro so na me ba na kontomre buku aho na aye green na me so minya kontomre ya meto aka obedi na nso usuro ne mati ya fa kontomre mu usuro meto o ti ase ni usuro se meto enti da room e de bensu ban e na ne Ghana fo ehu e na no pay da room immigration for say na ku mienu unsa me the video natural so ba ku bi ni almost send ba ku am sisi a
ba ko ni onwu ye no ne so nyina gu abonten o ti ase enti ewura Mahama ba ye o le Ghana for mum ye hwe the level of insecurity e wo manimu because and a whole MP etimi lead tax mom ko attack a security center soldier for near police for even to the extent say gas crow or say gas fast with soldier for the yes under the leadership of Yewura Mahama yet your muna owura Kofi Kumsi eka che Ghana for say Yewura na nando be president ultimi enkatoni nonna enna na fi under Yewura akufuwa the presidency ye husu ba bi say yetimi dae dero yetimi dae under ajenkwa Yewura Mahama enna Ghana ni bia na manana yem hihye no dero Ghana ni bia na manana yem hihye no because we don't know what will happen next. Ocean ne anima bia na ka twem ana yentanti bim enna ya shefa yekum nipa ya jiania yekum nipa enna basa yo ana atiesi se ayi akomo aba ama ne Ghana fo bia dane atekotena fo refugees e obi manzo obra kususu si o mani mu what I say in the name of say we are resetting Ghana now we ayasifem na mesri ra bagbe anope me hunu wo menu apani kwabana bobi ansa page say yes babe na ma green light say police for can investigate them so I'm hoping say no kre now omo kata so na make can see ye hwe dawo ye kan attorney general ye nya boni din e man appointment na onye wura office impo no first year discontinue cases a case of national interest twetwe ni nyina mu dey pepa and omo say on be ma pepa ayaduma emiratia NDC for no I doubt to say Ghana for bit many justice to this ne be say Yewura Mahama o de esi okukuo mu a o bit my okukuo but we de esi obadwam empay forces ahwene eti o obadwam a ebi nyira nti we de Yewura Mahama yesrew anopa mi sadam sayem ne esie ayahuru video assertive voices MP natimi akasa Yewura Collins Dada and a small na there we need justice to it Ghana for we pese hu be a society body hu because you didn't know my mu and this kind of attitude enkoso or Ghana for nyina dey say gueti esu say galamsey we need to end it what I say na chop password this for as some the Ghana for Ghana for because they labeled MPP as galamsey party eko fa Yewura Frimpong Boateng a report to be a na any nyina so and a MPP con very bogus report and a MPP con e ma Ghana for toy Ghana for asem da ho no and na de say ye nim wo ma awmo ye galamsey a apart from mutumi no ana mo so ye galamsey na de nya Collins Dada and na ye nya emrahye bedani Collins Dada let me say tape na mabui we video anya audio no aka say doctored video o say ono ana o edi galamsey for nti o ko je transformer de bro what I say o say meji en so me de ko see baby o mo ye galamsey no e ho no ko fix it ana no asa de bottom ska esan fix it say for to galamsey na mu hia na yen so say ya mo se kufu ado abai Yewura Mahama, the boy is in your court and Ghanaians are watching. Ghana for yeshe yetie na emre yeni enkaso
What I say, Emra Yeni Enkaso, Mesre the next MPP administration, inshallah 2029. Send ye binum ekwaji double salary. I am the chairwoman. The next MPP administration, no, the youth will not sit down. Simply if we be a BSR, we will bring justice to every situation in this country. You better prepare yo. Aye juma. Na send you biko yabanchia. Ye team dey ko tumuno. So bi so koye bibi atise ko double salary asotwe ho so say the man. No matter so ye imrase bedwani so betimi aye dia. No, we will enforce it. So betimi aye dia. The next MPP administration and ye come and pay for what you say. Ye maburu na ene. Dawro and ye na dey ho aba for dey o. Ene ye na dey ho aba for dey. Eye party adwuma. Obi my fuwe. Obi my one city. You the defend the party no. And it's a party in the mu a we will make sure say nima bi ani yenye and maybe a twemu. This time around we will do it. And pay for the pill, we will do it. That was someone with the echo for Cameroon ani Entabusianfo se wutie ensem ya etwagu ye ya na kire se actually no Ghana for ye jai amamanfo adisivu ye ye pa because the end of the issue ne say the rare campaigns of Galamsey ne NDC for and omodi Galamsey ne ye campaign no na omo sign ma amanfo ne ye Galamsey no more so de be ya de na omo kan bia no Obeji atum say no krese Galamsey say nsase but it was them omwana no omo ye so no matter na ho anoma kokone kone omo ko say nsase no mansuo no say ya na omo say be radio so say ehefo ene ye Galamsey. This is the omanya ye team because say na kokuda wureka no say NDC ni kotwa ekotwere nsohwe na onya 35 for ye be bona baso a chen MPP ni obetwere nsohwe a obenya 75. That is what we voted for, and this is what we called the reset agenda. Me be my NRS media GH. Me so say one subscribe boy and our subscribe. Na odo nsanso asi adoma no so say the beya. Me the video tomorrow be one of the first people on Sabeka no when you be here. Me did not say emo bibia. Me chabe ma me Diana appear ye pa me am so the entry and a me panye we son coffee. Me cha che mu nyina da mu nyina se. Ye be san ahia ene anumre makram